نه زن داره نه فرزند داره. ما هم سینی سال میاد جو رفتگی های خیلی خوک پای همه میشم اکا و دادر و اپا و خواهر و امی بچه های مرا یاد دستگیری کنید در حقش دو کنید کدومی که ایدست شمیا یوردم کنید ҳаманамуди телефонҳои нав ҳастай Samsung, Redmi, Realme, Tecno, Infinix ҳамаи моделҳое ки нав омадагианд. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия растай метавонед ки бемалол заказ карданатон мумкин. Агар ки худтон нияти омадан дошта бошед, магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, 4 выход хати мебуред, торговый центр Зелёный. Бемалол мебиёед магазини мо. Магазин ҳамарӯза аз соати 10 саат то соати 10 бегара кушодай. Ва барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран, ҳамин рақамҳоро муроҷиат кунед. Ҳатман оператор адресҳоро мепартонатон ва нарх навои телефонҳоро шумода фаҳмода мегзарад. метавонед ки бемалол заказ кард. салому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. раҳмат барои дастгиритон. дӯстон, қарор дорем дар метрои Люблино ҳамроҳи бобои Лангари, модар хати бачаш ва бобои Шералӣ, яъне ҳамин бародар модар ба бобои Лангари муроҷиат карданд, барои кӯмак карданд. чӣ кӯмаки 3 сол пешакӣ бародар авария карда будай, ҳозир хай хичон гав мезананд барои ҳамин беаҳамиятӣ ё ки баъди вай шароит нарасидан, оҳиста оҳиста ҳамин баъди авария устухона овшидан сар карданд. як тӯли 8 моҳ ё 1 сол шуд уже аз по монд дар коляска ғалтид морам. ба хотири худо аввал ай парвардигор ва аз шумо хоҳиш мекунем ки бетарон набошед. ҳозир мо сухана бобои Лангаре метим, баъди вай иншоалло худшон гав мезананд киян чиян аз гиҷоан чӣ ном доранд. хуб ҳамаша подробно иншоалло мефаҳманд. бобош калзан. ассалому алайкум бародари азиз, равон соз бошен, тенг бошен бародари азиз. бародари азиз чӣ хеле ки дидистем бародарвон ва модара дар бар монда бародардона. албатта ки бародаро то зурат наоя болои экран намеброяд. вақте ки зурат меояд ки бародари азиз болои экран меброя муроҷиат мекунӣ. як масъалаи оддие ки ҳозир бародари азиз хеди барои хеди инсона душман шудагиаст. одамои хеди оли бегунаро усмонем. барои ҳам қадар як масъалаи вазмине ҳаст ки бародари азиз дар болои экран биромадан хеле ки гап задан хеле сахт аст. ҳар як кас бароси худаш душман дорад. бародари азиз бетараф намонен ҳамин бародара дар ҳамин ҷай. бародара гуфтестанд ки агар ки мақсад табобат накуна ва оператсия накуна поҳоша бридан мумкин аст. 1 моҳ сурок шудагиам. бародари азиз, на ин ки як поҳоша, ҳар ду поҳоша. барои ҳам бародари азиз чӣ гуфтанем, хоҳиш мекунем аз шумо ҳамин модара, ҳамин бародара дар ҳамин пастиш дар барш бошен. бародари азиз, албатта ки суми калон аст. фикр накунед ки 10 рубл, 50 рубл, 100 рубл ин сум нестай. ин барои хеди ниёзманда, барои одами эҳтиёҷманда бародаро сум аст. бародарое ки зуртон намераса, бародарое ки наметонед, хоҳиш аз шумо мекунам ҳадди ақал ҳамин навора лайк монед ва комментарияи хубаш бигзаронед. як каза падили сашкунед. аз ин дар мо ягон фоида нест. фоидааш дар ҳамия ки ютуб ҳамира мехоҳад ки яъне ки навора паҳн мекунад. ай модар ягон сухан гуфтанӣ дорӣ, гап зад. чӣ чизе ки дорӣ дар дилат, гап зад бародар. салом алейкум бародарон, акау додару апау хоҳару. ай шумо хоҳиш илтимос мекунем ки ҳамин бачаи мара я ёрдам битед. бачам навсивиседа рафтагиай, не зан дора не фарзанд дора. ма ҳам сини сол мияд ҷо рафтагиай. 1 сол шидаи ҳамин бача айпо мондай. устухонои пош овшида рафтеса ба пурсидан омадагиай. мора гуфтан врачои қараболо ки ҳамин 1 моҳ байнем тичен 1 моҳ бояд оператсия куна. агар накуна устуғон пурсида мерава ҳарди по мемона. ай шумо хоҳиш мекунам сад хай хоки пои ҳамат мешам акаву додару апаву хоҳару. ҳамин бачаи мара я дастгирӣ кунед, дар ҳақш дуо кунед. кадоме ки айдас шимия ёрдам кунед. кадоме ки айдас намеоя гапи бад назанед, ягон сухани бад нагӯед. мара чӣ қадр зурм омада ки болои экран да биромадам. намедонам дигар дод ма ба куҷо бугум, ба кӣ бугум. бали со рафту мегӯяд сумта биёр оператсия мекунем. ман ягон шароит надорам ки ҳамин ҷони бачама бихарам. илтимос аввалш такя ба парвардигор мекунам, ба аллоҳи меҳрубон. дуюм ба шумо такя мекунам. акаву хоҳару апаву додару илтимос ҳамин бачаи мара ёрдам битен, ҷонша бихаред. ё шибадаи хотири ҳамин ҷавониша бибинед, ё шиша бибинед. ёрдам битен. 10 рубл, 20 рубл чақа ки
ای دستون میویا ما میدونم غریبی کاری قینه زندگی قینه همه موده شما هم از او میکشین مینت میکنین همه شما میفهمم نیک خیلی مرم زورم اومده تا که به شما کیسم اول به خدای طولو بعد به شما خوب برادر خیلی از این سخن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها یک خواهش میکنم التماس یک یاردم کنید این پوچه ها ما کلاس کنده کو کراتیز موندن در کو دخترها سراغ دادگی گفتگن که یک مو اینک نمیبرن پوچه ها ما التماس میکنم. السلام علیکم برادرای عزیز اپا و خواهرها. چخیلی که برادرها گفتن چخیلی مادر خودش گفت که چقدر آدم تا زور نمیده تا اکران نمیبروید به همون خاطر برادرها اپا و خواهرها چی گفتن به خاطر الله به خاطر روز قیامت به خاطر هم برادری که نه 33 ساله نه زن نه فرزند یک یاردم به خاطر الله میکنه میشه 1 روبل 10 روبل انشالله که بهتری میشه و کارتا خچونه زبربانک خچونه نمره خچونه میتونه که زنگ بزنه با دلی پر برادرای عزیز خیر خطونه بگذاره انشالله که بهتری میشه. برادرای عزیز یک سگنه که خدان عادی فکر کنه بینه که همین ما الحمدلله تن ساعت بدن بهترین داریم در ماشین ای سر تا بگیرم میشنه میام سخن میگیرم نه که برادر خیلی که مادرمون گفتک این برادرمون ایمی بگایی وقتی خواب تا سحر میونش دست سوخته در عذاب تا سحر میگه گریه میکنه. برادر عزیز به همون خاطر گپ بسیار میکنیم به خاطر الله کمکتون برسونه انشالله که بهتری میشه و الله مهربان خیرای کردگیتون به درگاهش قبول کنه. خوب برادر عزیز این حجتاش هست رنگیناش هست رقم‌ها در روی اکران کارتای کی مادر اجا کارتای خدانا کارتای مادر شای التماس کدمه شرایط داری یا از نزدیک ببین شو خطیه بیاگون خدمت شاید چی میگن لباس میفروشی خدمت پروداکت داری از نزدیک یک خبر کنی مادرای هستن که الحمدلله چی میگن شرایطشون خوبن از نظر مادر بیا بر بگذاری از یک پیاله چای شب بگیره و مقصد حالی برادر از نزدیک بینه کمک کنه نگاه کنه. من همین اکم جواز دهین گپ زنه مادر خیلی علام کرد چی که مثلا میکنه بابای لنگری شیرالی ما هر یک کدوم برای خودمون درآمد داریم میدونم مهاجرا خیلی زورتون میبیایا بعضی محل گیزلگی مینه که توقع مهاجرا غمیته نگاه که دوستان عزیز کار میکنی دستورکه 60 شروع قبل نجم میکنه 60000 70000 میگیری 100000 میدونم که روزش میشه 20 روبل ده هفتهش دماغش یک ویدیو رول که مقصد کمک بابای لنگری من میپارتم یا کسی دیگه میپارتویا 200 روبل 300 روبل میپارتویا برای همه این قدرش نمیکنی والله قسم این مرد که مجبور نیست یا مجبور نیست یا ما افیتسال نه کاری خیریه نداریم اما من به طرف بیستم وای به طرف بیسته وای به طرف بیسته کی توجی که کمک میکنه میگن چه عضو بدر آورد روزگار دیگه عضوها رو نماند قرار به هم خاطر ما باید سرجم شیم یک مشت شیم نه تنها این چونین برادر را هستن معیوبا خیلی بسیارم به خاطر خدا خواهش میکنم التماس میکنم گپ زیادی نزنید. برادر عزیز نگاه کننده ما الحمدلله که شکرانه پروردگار که تانی سالی موندوده تانی ساعت موندوده برادر عزیز در بالای پامون چختیم الحمدلله که یک جا نیم جا کار میکنیم الله شاید ایده برادر نگاه کن که میزنه بعد یک جا کامرا رخشو بقب کی جان کامرا رخشو بقب میزنه برادر عزیز سبحان الله بعد زن میوی و زندگی تا پیش میبره خدای نکنه همین اگر چیز نکنین پوهاش ابا برن امی چیکو میکنه باشه آیندهش همین را گفته سنگی پوهاش هم میبرن یک خودش گپ زن نتونسته سه من میفهمم که بعضی آدم گپ زدن نمیتونه ای تانی بعضیش ما دیل مخولی میکنم دا برادر عزیز به خاطری که موجود ایزو بکشه موجود ما گفته سم کو برادر همین آدم نوبینو باشه براست خودش دشمن داره براست خودش دشمن داره که حیات همین خیلشی دای حیات همین خیلش دای برای هم قدر برادر عزیز الله شاید دستگیری کنی خدا کند اجر ایرا میگیریم برادر اجر ثواب ایرا یقین بدونین که میگیریم برادر مادر یگان سخن دیگه گفتن داری همه این برادر خواهش التماس میکنم زوره میکنم در خاک پای همه بمبرم التماس امی بچه مرا جان شب بخرین
یا دستگیری بکنید که این بچه مرا اپراسیون کنن و پا بخیزه بچم. اگر دیر کنه پاش پوسیده رفته است ای دو پا خلاص میشه. چند سوم کتسن اپراسیون؟ من نمیدونم بعد دیگه کینیگو بین میکنه. مادر چند سوم کتسن اپراسیون؟ یک پوش 70,000 گفته سامان گفته است. هر دی پوش باید اپراسیون کنن. بعد اکای بابا جان، بعد برادرای عزیز، همین مادر حتی خانه هاش در فروش موندگی است. نخریدستانش. باید چیکار کردن در کار برادر عزیز؟ یک کاری کردن در کار که مقصد با هستن بعضیش که مادر بعضیش هست ده میگه خونش بفروشه ایش بفروشه. ما در هر یک تا همین خیلی انسانو ایشالا با امر خدا میخلی با یک پام است جواب گفتم میتونم که در پراتیفش که مقصد در هر یک کاری که همین خیلی رفته است همین کارو براستی یک کاری هست که یک کسی یعنی دستگیری کنه. مقصد مجبور مونده بیچاره خونه و درشا در سودا مونده که ببرن توبهش کنه که خیلی نمیخره کی میخره از تنبول بود در میجا. مادر خدا مشکلی تو آسان کنه ان شاء الله. خواهش میکنم یک ای 10 100 به خاطر الله چیکار کنی پارتوی برادرو این رقمای مادر خود چونن کارتای خود چونن ما را هم پیش کارخونه این مقصد خدی بابا گاوزا اومدن ما را به خاطر خدا کارستیم مادر والله قسم یکم بار میبینیم یک تاجیک است مسلمان است ما میخوایم که در قامت مسلمان تاجیک یه جا باشیم ان شاء الله همینجا جمع میشه. میخوام یک سخن دیگه برادرای عزیز ای هر یک قدم شما خواهش میکنم این بچه‌ها یوش همه ما و شما باید به قدر پدر و مادر برسیم. اینا در برای برادر فقط مادرش چه خلاص نه زن نه فرزند فقط مادر. به همون خاطر دعای مادر و پدر بگیره انشالله که بهترین میشه. نه که انشالله ما باور داریم که همیشه نیازمندا را کمک کردن برادرای ما انشالله همه هم باور داریم که کمک میکنن به خواست الله برادر علی چین میکنیم با دتویش همه کسا انشالله اشتراک میکنیم. خدا نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.